تەماشەوانی خەنی تیڤی دەماوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de em ê hin mijarên Rojava Kurda bînin pêşberî we li gel hev binirxînin, rexne bikin û qehwe xwe jî bixwin. Em dest pê bikin. Rojava Kurda li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê germ e. Bûyerên giring diqewimin û dibe ku bûyerên girîngtir biqewimin. Rejîma Colanî li Şamê kêfxweş e, serxweş e, bi derbasbûna salekî li ser têkçûyîna rejîma Beşar Esed, rejîma Baes, rejîma ku 19 sala apû rêxistina apû li cem xwe li Şamê hewand. Ne ji bo xatirê simbêlê apû, ne ji bo xatirê fişfişa pozî wî yan jî ji bo xatirê wî çavî wî xweşikî belek lê ji bo ku Kurd têk biçin, li Rojava têk biçin, li Bakur têk biçin. Li hemberî dewleta Tirk hat bi kar anîn. Wekî lîstikekî, wekî pencekî, wekî rimekî, çekekî li hemberî Tirka hat bi kar anîn ê ku zerar û ziyan ji wan 19 salê han dît ne dewleta Tirk bû, gelê Kurd bû. Ê ku feyde dît dewleta Sûrî û dewleta Tirkî bû dagirkerên gelên Kurd, dagirkerên Kurdistanê bûn. Rejîma Colanî niha kêfxweş e, serxweş e û xwe radikişîne, xwe hil dide. Dibêje ez ê Qesedê têk bibim û peymana ku bi zexta apû û dewleta Tirk û Amerîka ev peymana hanê, ev îmzeya han, îmzeya Colanî ye, ev îmze, ev jî îmzeya Mazlûm Ebdî hevalê Şahînê, Şahîn Çêlo. Ev peymana hanê ku di 10 Adarê hat morkirin, dema wê nîzik dibe. Dema pêkanîna wê salek bû, di qunaxa salekê de ev peyman bi cih were, ev peyman Qesede û çekên Qesede û rêveberiya Xweser û şoreşa Rojava ku li dijî rejîma Baes bû wê bibe beşek ji rejîma Colanî. Bi saya serê Xapû, bi saya serê Dewlet Baxçelî, Önder Baxçelî, Önder Apû, Önder Erdogan bi saya van vî marê sêserî, vî marê sêserî ku li Bakurê Kurdistanê ye û ji hera xwe berdide Rojavayê Kurdistanê. Ev marê sêserî Baxçelî, Öcalan, Erdogan. Ev marê sêserî ku bi dijî gelê Kurd helwestên nijadperest. Baxçelî û Erdogan nas kiriye lê apû dijatiya xwe ya li hemberî gelê Kurd wê navê demokratîk pê veke. Dijatiya demokratîk. Çawa hemû tiştê apû zikêşiya demokratîk, serêşiya demokratîk, nava apû biçe wê ew ê bêje navçûna
دموکراتیک کوخوکا دموکراتیک بینجاندنا دموکراتیک همو تشتي آپو دموکراتیک تا علاقه آپوشی بدموکراسیه و دموکراتیک بوینه چنه ده هندري PKK دو سابو ونهاجي وسائي تشتا علاقه اوي تكلي اوي تنايح لي اف معري سيسري كل دجي قلي كرد هالوستوان روج بروج ديار دبه هر و سري دو اورتا هر دو سرياده سري آبو دو اورتا سري باخچلي و اردوغان كو هر سي سري ماركينه او مارجي ناوي دولتا كوره دولتا كماليزمي تورانيزمي يعني لدجي قلي كرد تعلقي او ديمقراطيك تنه اف سري هاني دخوازه دنابره هر دو سرياده و دولتا هاني بكردا شيرين بك بناوي انتغراسيونا ديمقراطيك جواكا ديمقراطيك اشتيا ديمقراطيك كوشتو برنجه ديمقراطيك شقل ماستر ديمقراطيك هي كارونا ديمقراطيك شاي وقهوة ديمقراطيك ام قرتك قهوة شي خمناك آپو بویشه وازی بکراس دموکراتیک بوینه بکراس مدرنیزمی ایکولوژی جواکی مروواچی آشتی حزی وی رنگی هانه ولو دخملینه ولو مکیاج دکو دده کردا و کرجی کردین خاپوچی تین خاپاندن ولو لفو زرنا آپو دقلو سروکاتی دفکره حوال سروکاتی یا چوان سروکاتی خود تسلیم بکه اندرلیک حوال تا سروکاتی فهم نکری حوال تو چما سروکاتی فهم ناکه سروکاتی هیدی بشیوه که دموکراتیک زراف دخوازه دولتا ترک و نتویا ترک و ارتشا ترک تیخ خزمتا کردا حوال تسروکاتی فهم ناکی او سروکاتی خلیل سری کسین که ولو با آبو حتی روژا ایرو تین خاپاندن خلیل سری وان با یکی وک آبو جوان لازنه باشه نها روشکی ولو لروجاوای کردستانی حی چاف سوری گفخوارن دو آویتن دوان خو پیشاندان پیروزباهی تیکچوینا رژیم بشار اسد رژیم جولانی حوال بند نوی جماور نوی کتلیاوی بشیوه کی گلکی فاشست گلکی پیس لدجی کردا درد کهون مره راستیا خوده بیش ده چو سر رژیم حافظ اسد دیکتاتور بو رژیم بشار اسد دیکتاتور بو لی خوپنشاندان لدجی کردا به وی شوازه هانه به وی روششتنا هانه به وی دی قحپیا هانه رژیم بشار اسد حافظ اسد نکر لی رژیم جولانی کر رژیم جولانی که آپو دخوازه قصد هر انتگربه دوان خو پشاندان انداوی بزمان عربی و نزانن تماشاوان می باکوری کردستانی دو آویت ناموس و مالباتا فوزا یوسف عمل خودناوا پکیکیت قداندی گرک آپو جبو خاطر فوزا یوسف که خوشکا شهیده کیه خوشکا روزایی و خوشکا کوی دنجی نیزی 15 سالات ناب پکیکی دمایه گرک آپو جه امرالی لیخه وره عول تفسر چعوه باخچلی بکه تفسر چعوه اردوغان بکه هر شامی تفسر چعوه جولانی بکه نوکا وگر امرالی بمشه ها جبو خاطر فوزا یوسف و مالباتا فوزا یوسف که حوال جولانی که حوال باخچلینه که خال آپویه دو آوید ناموس ها
فوز اليوس أنا أزرخنا لبكيكي دكم أزرخنا لبكيكي دكم رخنا لإلهام أحمد لفوزا ناوي ويتشية آلدار خليل مظلوم عبدي أزرخنا لواندكم اللي هناك خطين صور هنا تعالى خياوي بناموسي تنا يعني جاركي من رخنا لإلهام كركو حياة شدرجة كولي ريخستني رابورت لدجي خواخوا هلدا بوش ريخستني أبو چي هاربون أبو چي دين بون تو بحثانا موسى كادروي مدكي أي خلي سر از بحثانا موسى كادرو أناقم از دوغماتيزم و كولاتياد هندري ريخستني دهيه كدو مجيه كادرو دهيه كو حاضرن ديو باوي خوب فروشن ريخستني خوب فروشن ريخستني از بحثاويت كم فوزا جيولو جبو خاطري رابهرين جبو خاطري دلشا ازو فوزا ام ولوكي نخوشي دنا برامده چي بو ايريشي دلشا دكر و مدلشا پاراست ديالوغ دنا برام منو فوزا دولو چي بو دمازوان تشتي هاند بيجم هلبت اف مسألة كفني يعني هنا دما كوزابو چي بو دمازوان مسألة هاند بيجم ابو چي دوشين تدفدا بيجنا موسى ريخستني هاي خولي سر يكون ناموسا ريخستني دو باريز ازم نابوي دف آويتن إلهام أحمد جي خو بيشاندان جولاني دف آويتن ناموسا إلهام أحمد دبره قصده داخياني درخين لدجي جولاني وليبورين جي رجيما جولاني بخواز بره رجيما جولاني ليبورين جي قصده جي سركرده قصده جي هوالن قصده جي بيشنگين قصده جي جنين كردا اوانا وان هووين فاشستين نجات پرست کو آپو دولتا ترک آگر کتیوان دخوازه امبوان ره انتگره ببن از بخوا از نابم يعني از نب دولتا ترک ره انتگره دبم نب دولتا جولاني ره انتگره دبم اشخر بلجيكا انتگره ببم ألمانيا انتگره ببم چيتر برومتر بشرفتر بقيمتر شنو زرم دوان دولتي هاني كيفنا برست اي فاشست انتگره ببم چه برا آپو هره انتگره ببم از ناچم انتگره نابم واسنا باريزم اف آلا هاني جي مولو هشتيه دماوي هي كازي بنرم دماوي هي از في آلا هاني ددم پشتخوا لي از رجيما جولاني دكم كوچك لاي كوچك برخنين تند بزماني كردي بزماني عربي واف آل لفيدري اف آلا هاني آلا دولتا سوريا صالا بينجي يعني نا نهائي لي پشت منه از زانم بچرنگي بكار بينم وقتي وي هي ياوي اف رجيم باش ببه كاف آل لفر بمينه ياوي هر بيس ببه وي اف آل جيوي رابه روجاوي هي لبنديبن اف كسين كجارنا ولو كومنت هذا نفسين ولو رخنا دكن ولو نزانن مسألة شي يعني برا الجهة وخبنها دماوي هبي دماوي بي دماوي هي ياوي لفربه اگر رژیم سوری بعاقل بو کردان آسکر ده دستوری ده چاره سریک براستی آشتیانه و دموکراتیک و معقول و هجای گلی کرد و قربانی گلی کرد چیکر سراسر چعبا اب آلاهانه آلامه وكي آلا دولتا ترك تنجر بكرهانه عمر اوجلانه محمد اوجلانه فاطمه اوجلانه عبدالله اوجلانه تباي آلا دولتا ترك وبي چاره سري وبي ناسكرن آلا وانه ايما اگر بو چاره سري كي لايق وبعاقل وباش وبريك وبيك جبو كردا لروجاوای كردستان هاو آل ده بآلامه خمناك بهيلن روشكي بفيرنجي هي ل روجاوای كردستان سرانسري سوريا آستا فاشيزمي ونجات پرستيا لدجي كردا تركيا وندولتا ترك حمو نازدك
دولتا تركي بيتشج ريجيمكي فاشسته فاشيزما لدجي تركا لدولتا تركي لدجي كردا دلوبك جو بحرا فاشيزمي لدجي كردا لهندري سوريا روشكي بفيرنجي هي آماده كاريين قصدي جي شركي كل دار بكب وويل دار بكب حقا سقرادك شينن وهل دافيجن قفادخن دف دافيجن پروفوکاسیون دکن خو پیشاندان دکن لدیجی نویسکارین کرده لدیجی سیاست مدارین کرده و بتحقه افرو شاهانه و بتحقه آپون ها وان هشیاری هاني دبيجي وفلاكت شي بحثا ما فين التوينكن بحثا ناسنا ما نتوينكن تشتكيش دا انا يا سوري دا نخوازن تاني ده هندري سوري ده انت قرببن وفلاكت شي اگر ون بحثا ما فين نتوي بكن آپو وان چوساندني هاني لهم بري قصده دكه gerek li gorî agahiyên gîhaştme gerek İlham Ehmed biçûna Tirkiye konferansekî çêbû Tirk jî piçekî qebûl kirin destpêkê nerm bûn ku İlham Ehmed bi behaneya herê konferansa aştî û civaka demokratîk her tê hazir bibe ne online be Amerîkî jî hewldan Ewropî jî hewldan Tirk piçekî wilo iqnâ bûn لێ خویای دەولەت باخچەلی قبول نەکریە خویای دەولەت باخچەلی ئەیە ku li dijî hatina pêşmerge ji Kurdistana Başûr heta Şernexê li gel serokê birrêz Mesûd Barzanî agir xist baxçelî û ca baxçelî agir xist nav faşîstên Tirk ê MHP ku apo silava jê re dişan قبول نکر یعنی برسوا حکومت هرما کردستان جی وکی سیله کی لسر روی نتنی باخچلی سیله کی لسر روی باخچلی و ای کسی کو پس نه باخچلی جی دیده بشیوه کی نه دیرک جی باخچلی ره و نه دیرکت ای کو پس نه باخچلی دیده هات ناس کرن کیه برسوا هرما کردستانا عراقي هرما كردستان عراقي پر نورماله برپرسين دولتا ترك جي دماتين عسكري خو آلي وان پاراستنا وان بوان رأيه تين تشتي بروتوكولين يعني دولتا ترك دولتا كي داگر كره لباشور كردستاني بارگه ايواني لشكري هنه چاوي وان بار نبو چند پیشمرگه جبو پاراستنا سروکی کرد مسعود بارزانی در باسی دولتا سینورین دولتا تک در باس کرن چون شرنخی آگر کت باخچلی و جا باخچلی هار بو دین بو و دوی دشکست ده باخچلی دشکست پیشمرگه چون و پیشمرگه هاتن و گلی کرد شابو پیشمرگین کردستان چون شرنخی و وگریان و دمی پیش دو جارک و دو جار و سی جار دنجی هرن و ای بتاق برا بتاق باخچلی به نه باخچلی به باخچلی به خوارزی باخچلی به برا بتاقن باخچلی خویای چونا الهام احمد جبو کنفرانس استانبولی الاسطنبولي بو ادم قيل اسطنبولي كونفرنسا جواكا ديمقراطيك واشتيه كو وخاتب اورغانيزا كرين الهام احمد بتشتي ده حاضر في بلان ولوبو الهام احمد نرسمي هر يعني نفا خوندنكي رسمي شغاليه دولتي لدولتي آستنگ نك چوناوي حياة قناغ كي باش لهف كربون لخویای یعنی مهپه ایدی گفال آکپه دخو کو کوالسیون خرابه که کوالسیون اکو هی حکومت هی خرابه که و آکپه بتنی بمینه
لو ما AKP جي لقوري محبتشو آستنكر نهشتن إلهام أحمد بش حاضر بف أونلاين حاضر بون آستنك نكرن يعني يعني نما كو إيدي سبب كو آستنك بكن دا آخافتنا إلهام أحمد ونفقرن لآخافتنا وي اف إشارة تيدهي كو هناك آلي دهندري حكومة تركيا دي ناخوازن ديمكي بلان هبو كو إلهام أحمد هرور إلهام أحمد لويدري ديريكت بدزي بلكي ببن جمع آبو بلكي برپرسه ميته ببينه اف تشتكي بفيرنجي هي ما بس تامش في آخافتني كو نشيوه اكي ديريكت دولة ترك يعني وي وخوندنه كي جير بشينه نرسمي به شيوه كي نديريكت به ور چالاکی اکی ور نظام چالاکی اکی چاندایی به سیاسی به چه به روژاک دو روژالی ترکی ببینه دوان دو روژاده به دزی هفدیتنی خواب بیگ بینن به چه جمع آپو به چه جمع برایم کالن دانستندنی خواب که لی با آگهداری ها امریکی ها به امریکی وی به پاريز وی ج روژاوا به ترکیه وش ترکیه بینه روجاوا دبن پاراستنا امریکیه دبن افتشت هبو نكرن نعانين سري إلهام أحمد أونلاين دار باسبو آخافتنا خوكر و پشت قريا خو إلهام أحمد تشتكي باش تيده هي دوي آخافتنا ويده مولو فرق كري يعني إلهام أحمد دما دا آخفت بيجب ريز أوجلان نا بيجي ريبر آبو اللي مظلوم عبدي دبيجر ريبر آبو اگر ونفقرن وان أخفتنا بلكي الشاش بمجي يعني بلكي يعني قولوا لسرمه يعني جمع هيكو إلهام أحمد قوتنا ريبر آبو راكرية نا دبيجر بريز أوجلا نا بيجر ريبر آبو اللي مظلوم عبدي هنا ويقي زماني وي فلج ببه اگر بيجر بريز أوجلان ريبر آبو ريبر آب دبلا اندرليك جي اندرليك چكر اندرليك مساج شان اندرليك هما ايدي بيه خوديه مساجا وبشيني جي چالاكيين اوروبا چه دبر او مساجا بس نامه سروك نووي عبدالله اوجلان جبو فستيفالا نظانم چه نامه سروك نووي جبو كونفرانسا چه تشت وما نعم يعدش وانتجرب بن وشارسريا ديمقراطيك وشقلماس ديمقراطيك ودو ودونرا ديمقراطيك تشتي آبو شروفري خابو يعني وبشينه وخلق شي تليلي وشابا شابكن ولو سرخوش بن جيجو ميجو بن شوا خلق للسوري جيجو ميجو بن جديتنا جولاني وبدو عيني وي حالا هاني والروشة هاني درباري خاپوشي بگیرنگی مساجكشان مساجا سروكي نووي بو جبو كونفرانسا آجدي و چارسريا ديمقراطيك في مساجا هاني في ناميا طرطرة قبقبة حاشا حزورة يعني تقول تتنية تشتك تتنية تشتك تتنية جمر بحصا سوسياليزم ديك و PKK و چوا PKK چي بو و سوسياليزمانو و كار ماركس و از رخنل ماركس دكم و نظام كي دكم و جوان چي رو ميرو خو رخنگير
فكر و فلسفة و بیر و بوچونین مارکسیست دکه کی خاپو خودی وکیل منو وب خاپو مارکسی خوشک نخونی اگر خونده بشی جي فهم ناكه وجولو خوك رخناجير وسوسياليزم كينو وام جبر كسين كوتيت خاطبون حاضر بون چه تركاتيت حاضر بون چند كسين چبگيرين اوروبيشي هاتو نوي خودي بيرو بوچونين اوروبي ويابو بحثا چه بكي بحثا ماركسيست وچبگيري وسوسياليزم انو وتشتم بفيرين جسري حياة داوي 3 نقطة هنا جبو بروجيا انتجراسيونا ديمقراطيك تدي مجورغو ابول شاكيت ديمقراطيك مايكا ديمقراطيك لابتوب ديمقراطيك چرا ديمقراطيك وفيرنجي ومجبيرتنا كان قحوة ديمقراطيك جبو چارەسەریە دەموکراتیک لە جەمعە ئەنتەگرەبووینە دەموکراتیک پرەنسیبێن وێ سسێنە مخاطبی ویژی کینە مخاطبی وی دەولەتا ترک چنە ئەv پرەنسیب ئەv هیمێن بنگەهی ji bo vê çareseriya hanê ئەنتەگراسیۆنا دەموکراتیک یەک زاگونا همولاتی بونا آزاد یعنی همولاتی بونا آزاد اونا آزاد چی؟ همولاتیه لیش بو آپو ولو دووکه کی پیوک بک آخوا یعنی همولاتی بوینا آزاد نها دولتا ترک دولتا جولانی جی رژیما جولانی دبی ما في همولاتی بوینه چی ما في همولاتی بوینه؟ انو ملك ومال تشتيته ولو هبن وك همولاتيه كي ترك وك همولاتيه كي عرب نوك همولاتيه كي كرد يعني اذ ما في همولاتي بويني وك نها ام بيجن همولاتيه كي كرد لتركيا شهبه چج تركار دكاوه جوي كردي هانير دكاوه وكي همولاتيه كي ترك نوكي كرد نه د دستوري د نتویاوی که ناس کرن نه د پرورده یا بنگهین حتی زانکو زمانی وی تی ناس کرن زمانی کردی شکلو تنهی یعنی د ارکو واجبا لهمبری دولتی همو وکب برپرسیارین کردا ترکا لهمبری دولتی وکب لدمافد نوكف يعني دستورة تركي دي يكي كرد ام كي بيجن مثلا ام بيجن يكي كرد كي رساني اصيل يعني ببسرو كومار دولة ترك قبول ناكن يعني افيك ببسرو كومار سوريا عرب اي حوالي تركا اي سنة اي راديكال اي بري داعش ونصرة والقاعدة قبول ناكن يكي كرد ببسروك يكي درزي ببسروك كومار يكي ارمني ببسروك كومار يكي سرياني ببسروك كومار قبول ناكن اي باش بري ما في همولاتية آزاد افشي يعني افشي همولاتي يعني آبوش افشي رو كهاني يعني ما فين كردا ده چارچوبه ما في همولاتی ده افشکنگی ده رژیم سوری و رژیم جولانی بحثا وان اجتهان ده که کرد قبول ناکن انا کسا قبول ناکه تفکر سیاسی قبول ناکه پارتیا هری بشوک ناوا تفکر سیاسی گلی کرد وی اجتهان وی شکل چارەسەریه وی فرما چارەسەری وی شواز چارەسەری قبول ناکن که تنه ما في کردا ده چارچوبه ما في همولاتیه ده اجا آپود بیجه همولاتیا زاگونا همولاتیا آزادیه بیوکه ترویش مر خوشک بکه مع قیاش دیگه دوا زاگونا آشتی و جواکا دموکراتیک ده اصل خوده لجم آکپه و مهپه
زاگونن که علاقه وی به پوشمانی تسلیم بوینه دوی چارچوه هانه ده. زاگونا پوشمانی بچکی گوهردناته چی بکن. بچکی ماقیاج بکن. بچکی خوشگ بکن. اوها چار جا آپوی ناوی لبکه گرک زاگونا آشتی و جواکا دموکراتیک در که اف هیمه بنگهینش بو انتگربوینا دموکراتیک. فزلکین آپو آسسیا زاگونا آزادیه. یعنی اف زاگونا آزادیه که چه فرقاوی؟ یعنی بالناوی زاگونا آزاد حمولاتیا آزاد و زاگونا آزادیه ناوی آزادیه ها لده اصل خود کولتیه کولتیش دولتا ترکره کولتیش رژیما ترکره لجبو گلی خو کتلیا خو پی بخاپینن هوال اف نکولتی هوال اف زاگونا آزادیه حمولاتیا آزاد تسروقاتیه فعم ناقی هوال اف کولتی خودش درازی ده چه تیج مر بخابینه که چه تیشتکی علاقه اوی با کرد و کردستان دوان هیمین آبو تنهی تنه نامه اویش سری حیات داوی تنه ها تا علاقه اوی بیتنه هوال تسروقاتیه فهمناکی اف ناوی ما تندید هوال ده مساجا سروقاتیه ده مساجا سروقاتیه هیمه سسیا پرنسیب سسیا جه انتگربوینا دموکراتیک زاگونا آزادیه یه هوا اف تفگر آزادیه یه نممکنه جه کردا بکو کوله دولت تا ترک اری هوال ممکنه هوال سروکی تا خود تسلیمی دولت تا ترک ری هوال وی قبول بک ولو بتر تعالی تا قبول ناکه لی روشا سروکی تا اف ماله بناوی تفگر آزادیه تتی خاپاندن و دخوازه تا انتگره بکه که ولو بچه که تشتاشتر ولو خوشک بکه تجی ور خاپاندن بی و تجی هر تفدی وی کریه هم بگه هوال رحی هوال قربان يعني بچيك مجي خب شغلين بچيك باوش عاقلة ورد بينه ببرسه خب ببرسه بچيك يقولوا داخل برسيني هوال ما يعني يقولوا نابه نوع هوال سروكاتي فيهم ديك أزانم نا شمر نبيجي هوال شمر نبي سروكاتي بعاقلة وما تلينا بين دما دستي خولو ديك هوال تفهمناك حركتي هاف إشارته دما سروكاتي كفوكا دفرينه تفنجي بملك بدستكي وكفوكا بدستكي دن هوال شخور فوتوي سروكاتي بن يرحمو هيبته همو عاقل جي دباري هوال سروكاتي تفهمنا كا وري في منطقي هاني حتى أنا هالي سر سوشيال ميديا قلق كسانها بفي رنجي دا آخبن شخوا از چيرو دجوني كجمرتين بحسابه روجاوای و باکوری ایریش یکی ولو نها از نابرا ده ایریش آدمه ایریشا حواله جولانی که بزمان عربی ایریشی ناموس و رومت و کرامت آمد کن و حواله اوجلانی جولانی و اوجلانی هر دوجی ایریشی ملکن و هر دو آلی مناقشه ناکن مجینا شغلین نا اما چطه بردوی وانده بیشت انتگربوین وی شیوه هووانه امی رابن آپوش مد خوازه ام انتگربون دما که اف مسئله اشکره بو او دلگه هانی دلگه پارلمانتویا دولتا ترک چو جم آپو قاشو 10 سال و مسئله و شرطی براستی و شرطی یعنی وی دلگه هانی تشتین 3 ساعت 4 ساعت اب آپو رونشتن نممکنه تشتی حاطی نویساندن به 3 روپلا به 4 روپلا به چه پارلمانتویا ترکیه هنگی وی کرد کرنه لی
متنا أساسي دا أرشيفا دولتي دي متنا أساسي دا أرشيفا دولتا ترك دي أرشيفا ميتي دي يعني كرد كرن دان بارلمانتوي مديا بكيكي جي جوان دسي روبالي هاني أو جي كرد كرن نيف روبالكي كيش نقولو بيسك بلا أفكر شامل تيار پارلمانتری بری AKP اندام AKP نها روزنامه‌وانی که نزدیکی حکومتی بو اب مثلا هانی اشکره کرد چیروکا ذاتن مهبه و دولت باخچلی جارک و 2 جار و 3 جار ولو زوره دکر کو اف دلگه گره هر جم آپوش بو آپو بحثا قصدی بک بحثا چکی قصدی بک دیرک آنا براستی مره بیجه مره خودی بیجه یعنی حق بیجه چما دولتا ترک جه چکی قصدی ده ترسه دحقاتی کش چکی پکیکی ناترسه یعنی ناترسه جه قصدی ده ترسه جه چکی قصدی ده ترسه چکی پکیکی ناترسه جبر چه؟ بره مدنی فرحو یانجی آمد دجله و وزي كرير ريخا دحشي أبي كد مديا بكي دن ورم برسلي بدن شما جبر تشج قصدي حسابي قصدي كن أزيش ور بيجم جبر حسابي قصدي جبركو قصدا وكي هجمار دنافبرا حفتي حياة 100,000 چك دارن جي حفتي حياة 100,000 چك دار أفيك قصدا بكي چقوي سيه 5 خب بتشريني 5,000 تننه خب بتشرينها نها أصبح صانها دكم چكدارين بكي هرن عصماناشي 5,000 تننه قصدا نيزي حفتي حشتي نوت 1,000 حياة 100,000 چكدارن چك هيوان أمريكية فينا نسكرنا وان أمريكية صالا بي أفصال 10,000 يعني صالا كوبي 10,026 دولتا أمريكا جي بودجتا خوا 130 مليون دولار أي بده قصدي 130 مليون دولار أي بده هكاكي نا لو ما دولتا ترك درسها سر آستا هجماري جي بكاكا بيتر لسر آستا تيكيلي ودانوستندنا جي بكاكا بيتر أمريكي اندام ناتو إسرائيل كي جي قصدين خوشه كي جولاني AKP ومهبة وآبوجي تخوازق قصدي دي كنترولي السديسة جوارد بيجم آبو دخوازق قصدي دي خبن كنترولا دولتا ترك خزمتا دولتا ترك جبركو آبو ده وان هفديتني هاني جيدة دي بيجي كو يعني حلوة شاندن وفسخ كرنا بككي وبچكدانينا بككي پر حسان بو قصدي گرانه آبو زانش برچه جبركو أمريكي الميدانين سببكي پر مزن و استراتيجي هي دهيل آگر تيكه في باغچلي وجا باغچلي جبرچكي قصدي ونجبرچكي بككي جبرچه جبركو دستهلاداریک هیه ریوبرینک هیه سازی هنه دناف دکوانا عردین رزگار کری هنه لجن پککی هیه نا پککی ندکاری او شکفتین کل قندیله و بپاریزه سنگری خو و چپری خو ای گاری و ای زاپه و ای حفتانینه و مفتانینه و وأفدر حفتانينا وأفدر نظام دفجي بردائي PKK ندكاري چكن PKK بيد سلاكدارية كي سياسينه بيد سلاكدارية كي جغرافينه تاني دوين هرمين چياده دوان شكفتاده دوان نوالاده 100 سال دنجي بمينن تتأثير اويل دولة تركي ناك
لتشكين قصدي ده سالاده حقواسه هشتي دولة ترك تيكي بآلارمي بلزو بس جبو كنت تشكي قصدي ديني قرقت بكي فسخ بكي مثلا ترس جبو كنت بنجحي كي جبو اف دس كفتي نهاني اكلو روجافاي كردستاني اف قزنجي نهاني ورن رو خاندن تيك افن خزمتا دولتا جولاني تيك افن خزمتا دولتا تركي لو ما بلازوباز كونغري فسخ كرني تشكا بشوتين تشكا دين حمو شعبيوان لسر هريما روجافاي كردستاني تما شافاني هيجا دولتا ترك تحسابش بكاكير ناكا جو تشكي بكاكير ناكا دوست ساله دنجي دوان شكفتي هانه دبيمين انت حساب جرناك لأفدح سالين داويش بركو ده سلادارية كي سياسي هي ده سلادارية كي سياسي خودي تيكلي ده سلادارية كي سياسي لسر عرض وبن عرض وي زنجين بترول هي غنم هي بامبو هي آف هي حمو تشت هي حمو بنجهن برنسيبن دولة بوينة لروجافاي كردستاني هي لو ما آگر كتية باخچلي وخارزية باخچلي ناخوازن سري دولتا ترك جبر فيدا سلاداريا هاني بإيشاء مسألة هذا وناسكر شما شعبي وان بارنا برج يعني روجافاي كردستاني خدي دسكفت بن بتشكين خوا بسلاحين خوا حبونا كردا دهندرين دستورا سوري دمسوغر بكن جبر في دبي مظلوم عبدي إلهام أحمد سركردين ريفبري لوي دفري حمو بيرا في مسألة هاني ببن درد دولتا ترك نقنديلو چكي قنديلي درد دولتا ترك كل دولتا ترك قامشلوية كوبانية عفرينية دربسي عمود ديركي وسريكانية اف كلا مزن درد مزن اي دولتا ترك في مسألة هاني باش فهم وخدي هالوست بن ونبن كولين آبو نبن خلامو زلامين آبو از رجادكم جوا نبن خلامي آبو ونبن خلامي آبو ونبن خلامي دولتا ترك أو دولتا كو حقوا صوا عمري خو قداند وشري ويذكر مظلوم عبدي إلهام أحمد فوزا يوسف دي مسألة هاني بير ببن أو قداستا أوبو أندرليك ونقندرليك وأف نظارم دفجي بردن خب باريزن دما كون روجاوا بپاريزن وندوزا قلي كرد لباكوري كردستاني دپاريزن ون تسليمي دولة ترك نابن ون تسليمي دولة باخچلي ناكن دما كون روجاوا بپاريزن ما في كردا بپاريزن ون ما في كردا ما في كردا لروجاوا كردستاني لسوريا مسوغر كر دولة ترك مجبور دمين كردان عزبك مجبور دمينها مليون اقدو مليون كرد دستورا سوري دوار الناس كرن ما في وانور مسوغر كرن دولتا ترك مجبور ما في 20 مليون كرد ناس بك لباشوري كردستاني استاتو لروجاواي كردستاني استاتو دا جبر دولت باخچلي گويه جا خو بخو و جا کار كردا انكار بك في ناس بكن وي كارتا هاني ندن دولتا ترك دولتا ترك آبو وكي كارتا داويد دستي دولتا ترك لهمبري و آبوي ونجي حقواسا ولو ربن و پپوك و ارزان نزيكي آبو نبن يعني تشتك و جباكوري كردستاني ركر جي آبو تفقر آبو ركر حتى وي بمينه لنهي لن ري ندن آبو و كنترول بك او ميتوي كنترول لك و آبو جيور و كنترول بك يعني حيفا و ونقنهن يعني جبر في ازوان هشياريه هان دبيجم و دوباره دكم
helbet dema ku şamil teyar van tiştên han piçek eşkere kir ew Gulistan Kiliç daxuyaniyekî da tu na serok Birrêz Ocalan van tişt hanê nabêje. Ev daxuyaniya wê bû ku hat belavkirin lê ez karim bi rehetî bêjim Birrêz Gulistan Kiliç di derewa dike. Birrêz Gulistan Kiliç apô te biçûk kir û min xwest ez te mezin bikim, ez te hildim jor apô te nizim dît. Apô te kir sekretêr Gulistan Yaz, min te kir parlementêr. Min xwest ez piçekî te hildim û te bidim pêş lê xuyayê wilo ji te tê xwestin yanî ne sûcê te yê yanî wilo ji te tê xwestin. Ez bersiva te nadim bere Şamil teyar wê derdora wî bersiva te bidin û dan wê bidin jî. Wê bidin yanî îşê mij meselê tune yanî. Ez tenê dixwazim raya giştiya Kurd li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê îdî besê bi apô werin xapandin. Helwesta me ev e, peywera me ev e, mafê me ev e, her ku delametê me ev e. Wek nivîskar, wek rojnamevan. Ez wek te qîmişî xwe nakim ez derewa li gelê Kurd bikim. Wek apô ez qîmişî xwe nakim gelê Kurd bixapînim. Ez layıqî xwe nabînim, hûn layıqî xwe dibînin kêfa xwe. Li vir ez têm da ya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.